Pak nigi to makanja sikiri na kanja rapi-rapi na dari Allah Ta'ala na janji ki Allah Ta'ala kuruni adkurukum ingaraka wingaratoku jadi ku ini atay mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu bi kitabihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada bagi para pemangku adat, yang saya hormati dan saya muliakan kepada bagi para pemangku syarat, yang saya muliakan kepada bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat seluruh undangan, seluruh keluarga, seluruh tetangga yang sempat hadir di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah ipakolini pa imang patarakai tantra asukuru kamaraja tak nurusi siarajan na Allah Ta'ala. Oleh karena pada kesempatan ini pada kamanagi pada iwering mak rupa-rupang papinya sehingga pada kaki mak depung kaki lamit na iyon ronge dalam suasana kekeluargaan akata maelok pakajadiang sek di acara malebi, yakni acara malam tudang peni, rangkaian dari acara akad nikah dan pesta pernikahan Ananda Putri Rahayu yang insya Allah akan didapatkan oleh Ananda Muhammad As'ad. Akad nikahnya akan berlangsung besok siang. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pangulta Nabi Musa alaihi salam mabere fatwa loka kiuma na makkaday nigi log manyamang taroy mega waram-param, sehingga iro umat na pangulta Nabi Musa alaihi salam berlomba-lomba pamigaiwi waram-parana na sabab iro pahana makadakumega waram-parang manyama pampedingin na yato si pangulutan Nabi Isa alaihissalam na wiringi matwa umat na magkaday kulok ko manyama pampedadimu aja gaga waram-parang mo di na tugaga mo saray ayoro pangulutan Nabi Isa alaihissalam namo bulan na dito gaga ya kulo imandre daw minalandre lo imenong palang iman na pagkawapak nagpayin na ron narakacha jadi din na nasaray lo bisay panina din na nasaro bisay kacang manyama papinagin sekali na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may buto sifat walo kakiumat na magkadain kolo ko manyama papinagin mo akareso ko nareko na wireko pong Allah Ta'ala papidale sukuro ko at terima kasih ko
yang mana reko nawireko kung Allah Ta'ala kung lagi wasali kareso nalit nasawinin nawamu sa para ko kung ito monro niya mana yasa niya atunga kung yung monro malagi di pamikiran tumatapot maka ternyata ang kanyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai papasuko rinabi dan niya suruh makdiuloy napakdapungan kondisi ang kewe macam fatwa aki pangulukta Nabi Musa lo kaki umakna dan niya pangulukta Nabi Isa alaihissalam lo kaki umakna dan wajar makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kumanyama papenat dimutu kilebo na yelino alawi sebagai simpanan sebagai bokong kilala na ato nga mutalupas salat yang pertama kalbon syakirun pasukuro yatimo apa yero ini rupa tawe nareko nawireki papenyama pungalatala na tumacha masukuro maka sito ngamuy asukuro kata iba pada cedek na si bawa megana engkana si bawa de nagaga tetap kita lima terima kasih nasabah de to nakanapat tu papenyaman na pungalatala insyaallah ko ni monro hakikin dari asang nyama daripada tuli yelo ilalung pasawi ini nawata na sementara pura napatang tu pungalatala maka de namanya mamataruk tawe de na tuli mega nalulungat tawe na reko makaresoy ang katunang kanasiwat tumatu mega ega na wiriki pungalatala ang katunang kasiwat tumatu ceda miyare gana de gaga aku tulis syukur mi atitta na janji ki pungalatala la in syakartum la azidannakum nigi tau maca syukur de to na paja tuli tambay nga papenyamenna wala in kafartum min azabil syadid sebalikna ya kode na to maca syukur ya kita urangi pacalan na pungalatala ya mapabedi na paturugaki ini yang pertama yang kedua walisanan zakir nas nabita alawi taro alawi tabungan asikiri na yero lilata ada rampe na yetu lilata pak nigi to makanja asikiri na kanja ada rampe na lori pungalatala na janji ki pungalatala kuruni adkurukum ingaraka wingaratoku jadi kuidi atai maringara ki pungalatala masikiri asanna di pakasiwia patwa na ko makasimi paringarangi ki pungalatala ningaratoki pungalatala pa masih maraja na yetu waskuruli wala takfurun syukuru kika nania aja masakar kena sepungala ta'ala kemudian yang ketiga makin Nabi ta'alawi bokong alawi taro-taro wazawjatu salihan pasangan ya rega keluarga soleh ya itu pas sabarna kilana agama ini engka istilah makada kowurane masapa ya ko makundre isapa artinya ya ko sapa kini orone pasangan ya mana sih kira-kira dinge diwi ki patama ki suruga yalah sebagai pasangan wanita yang soleh maka toro paya marisana makundre na sabalena patat makada jadi na si badena tantuan meo ni makada oroane soleh ya deh letu kika melo kak tarima. Inilah pesannya Rasulullah SAW supaya menyambut pak menedita. Jadi nareko engka tahu ya miro tulina sapa warang para mi bawa kilana atungan na barati. Tandra itu makadai wawan na Nabi Musa yaitu. Tapi kongka tahu lega kan lesarai. Dan oleh makareso ya makadai napatang tumatu daleki kong Allah Ta'ala. Namo de wakareso ay wawan na Nabi Isa yaitu. Yaitu senareko engka tahu napakan jaki batin na makareso. Nareko iwirengi ki kong Allah Ta'ala dalok mapasakin inawa. Nasukuro nareko nabi iwirengi wasile kareso yade nasiumpu pole ki ini nawana nasabara yana tu ummah na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali inilah yang merupakan pengisi acara di malam yang berbahagia ini. Di dalam melaksanakan acara ini kama nagau atas salah kita boleh melo dampak ka riolo lebih tamanan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.